sadık musulman bolgonga, çınçıl musulman bolgonga hareket kılaylık. Ozundan жақсы нәрсе çıksın, düz нәрсе çıksın, жақсы нәрселер aytkıla, jaman süйлөбөгүлө, көзүбүздү сактайлык. Намахрамдан, жаман нерседен, азыркы интернет доорунда көз сакташ кыйын болуп калды. Орозодо жок дегенде көзүбүздү сактасак, Аллах субханаху таала калган айлардан сактаганга товфик берет. Көзүбүздү сактайлык, кулак менен музыка укпайлык, гыйбат укпайлык, жаман нерсе укпайлык, көзүбүздү, оюбузду харамдан тамак жебейлик. Харамдан өзүбүздү тыйып, көзүбүздү тыйып, нафсыбызды тыйып, нафс менен күрөшүп, Рамазанды жеңсек, иншалла Аллах субханаху таала takvadan adamların da katarına koşsa, inşallah biz Ramazan'da faydalandık, Tora faydalandık deyimiz inşallah. Bunu Kur'an'da Allah ayet, "Leallekum tettekun" deydi. Yani sizler muttaki olup kalasınlar degen yeri yok. Lealle degen söz istimal kılgan. Lealle degen söz, mümkün degen söz. Mümkün takvalı olup kalarsınlar degen ayettin manası. Uşunda kılsana da oroza karma öyle takva olup kal degen yeri yok. Gördüңөр mü? Onun için hareket kılabız. Hareket kılabız.